Nginibingelele ngiphinze nginimukele emaswati lamahle yemukelani nati tindzaba tekwephetsha usuku titabe titfulwa nguNcedile Mamba asicale sibuke tihloko taleti letihamba yembili. Indlovu yemhlaba lomangcebeza khweshe uhole tindimbane temabutfo esigodlweni Litsitsini kugidwa incwala lencane. Indvodza leneminyaka lengamashumi lamabili yasesiphoqosini ikwazi yabulala lenye leneminyaka lengamashumi lamatsatfu. Emadvodza lasiphohlongo asencabaneni atsi atsengiswa kutsi abulawe ngetinkhomo letisiphohlongo. Ngwanelo muhle nati tindzaba ngalokuphelele. Indlovu yemhlaba lomangcebeza khweshe wabhuza uhole tindimbane temabutfo esigodlweni Litsitsini emkhosini wencwala lencane. Isilo semhlaba inkosi Mswati wesitsatfu sehlele esigodlweni ebuhle noma-ke esigodlweni khona-ke inhlangano kusoloko uchithwa wona-ke umkhosi wencwala lencane. Umkhosi wencwala lencane namuhla ungene elangeni lesikhombisa. Umkhosi wencwala solo uchubeke njalo esigodlweni Litsitsini, esigodlweni eNkabeveni kanjalo nasesigodlweni eShiselweni. Indlovu yemhlaba lomangcebeza khweshe wabhuza ichubeke njalo nekuhola tindimbane temabutfo esigodlweni Litsitsini lapho khona libutfo libonakala lilemdlunga lomkhulu nemandla. Kanti-ke libutfo liyabonakala likhula ngetinombolo njalo ngelisuku kusachubeka lo mkhosi lobalulekile welive. Inkosi Mswati wesitsatfu ichubekela khona-ke esigodlweni eMbangweni khona esifundeni saseShiselweni lapho selokuchubeka khona umkhosi wencwala. Kanti-ke tawusuka khona eMbangweni wehlele khona kaHhohho
lapho kuyawube kusho khona ukucala komsebenzi wekulungiselela ukukhishwa kwenkatsha. Ngikhimbali Mavuso endzabeni lemsakato eChile eMaswati nginadunamisi Matimba esigodlweni. Indvodza leneminyaka lengamashumi 20 iboshiwe ngekusolakala ukuthi igwaze yabulala lenye indvodza leneminyaka lena-33 yaseMantabeni entsanyeni. Le madvodza kuthiwa bekasendzaweni yekutijabulisa yesiphocosini lapho khona kucale kuhweletisana yasekelena lenye ikhokha umukhwa imgwaza entsanyeni. Indvodza leneminyaka lengamashumi 33 lebeyitokele ngephandle yasesiphocosini eMantabeni isishiyile emhlabeni emva kwekuthi igwazwe indvodza leneminyaka lengamashumi 20 yasesiphocosini entsanyeni. Kulesigameko lesenteke esipotini esiphocosini nakuyobumbana insimbi 12 ebusuku kuthiwa umufi ubone licici phasi walibutha ngenhloso yekunika umnikati. Kulapho kusuke ingcabano khona umufi wahushula umukhwa. Umsolwa usheshe wakubona loko wahushula wakakhe naye umukhwa wawuphelelisa insanyeni kumufi. Leli lizinga legwazana lingakanani la? Hayi linengi kakhulu zegwazana esiphocosini. Linengi kakhulu Mantabeni esiphocosini. Kuthi inkinga nje ngilotshwala kakhulu. Nathi kakhulu lotshwala manje nginala mabhara. Kuya cross night. Uyabona nje bese kuyakusuka ekseni ke suyaqatshwana ke ekseni. Inkinga yona leyo. Tshwala kakhulu esingathi nje qala bobukhona esiphocosini. Qala betshwala. Lani buka kungalungiseka kanjani lokho kuyona phela indzawo? Kuthi kuvalwe letinto leti njengoba association commander nje mbabani. Athi ufuna sibe ngitheni sihambe sibhale lapha yana sign imvalo ukutavula yonke lento le. Ngoba sokuningi kakhulu. Lethi ngifole nje portrait khona le mabhara angifo. Manje uyabona solo into yonyele qala bita wanze beyetulu. Siyagangelwa kusuke endaweni ekuseni siba usiganga bayithiwa yonke lento le uyabona. Inkinga nje vele manje inkunzi nami nje phose bangibe inkunzi ngibe emsebenzini ekuseni thandi. Labanye bafana khona la. Banathile ekuseni ngabo 5 ngibe emsebenzini. Bangivimbetela kanti ngiphathana into yami nayi. Bangivimbetela lapha yana. Bathi angeke ngibende lutho. Bathi angishange ngiphethe lento le ngathi hawu Nkosi yami. Lokhu anganathi ngifile emsebenzini mina. Vele inkinga tshwala bongosi. Tshwala nje kithi esiphocosini. Anginciphe lezi zinga la mabhara. Ngoba kunatha nje abantwana abancane. Abantwana abancane under 8 bana kwanza bagcwala ebhareni. Utho Wembube uthi umufi ulimele kaMatima waphuthunyiswa esibhedlela sahulumende eMbabane lapho afike washiya khona emhlabeni asalashwa. Umsolwa kuthiwa ucele embunzini nakwenteka lesigameko kodwa emaphoyisa sekambambile sowuvele ungephansi kwengalo yemthetho. Umufi ushiya emhlabeni nje bekatokele ngephandle kulandzela ukuthi abekwe licala lekugwaza intombatane emahlandla ku-waiting room esiphocosini ngeminyaka wa-2023. Etindzabeni kubika Ncedile Mamba ngisesiphocosini. Moses Bhembe wasendzaweni yakadvokolwako ucela sive seMaswati simlekelele amane akhone kwakha indlu legcinile aphindze futhi athole nencola yekuhamba njengoba ajujwa lunyawo ngenxa yekugula. Bhembe uthi bekatiphilisa ngekulima manje loku sekagula akasakhona ukuchubeka nekulima kungako sacela eMaswati ukuthi amlekelele. Moses Bhembe walapha endzaweni yaseJabulane kaVokolwako ucela usizo ngokunakekelwa ngetempilo kulandzela ukuthi abanjwe kugula lokabanga ukuthi kujutshwe lunyawo lwakhe. Bhembe uthi wagula eminyakeni lophelile waba nembilapho liyaphutha kunakeka ngetizatfu tekubabete imali tekuya emtholampilo waze waya emtholampilo seyihambe isigamu yazi yefika ethanjeni lokwenda ukuthi bese ujutshwa lona lunyawo. Nyalo ukhalanga ukuthi lokugula lokumphethe sekufuna ukufufukela kulolu lunye lunyawo lokwenda ukuthi angasakhona ngisho kwentani. Uphinzwe wacana ulusito lwendlu njengoba lendlu lela kuyo iyaphephuka kale lusito lenqola yokuhamba ngobe uye azame ukutiphilisa ngakokulima ingathe njengoba ahlala yeva. Ngeswele kakhulu ngilophathekile kaMatima kabi nje ngibuya emtholampilo angalitholi usito kufuna ngiphinze ngibuye esikhatsini lesitaba. Hawu timbasha kusito letibonakala ukuhamba nje ngihambe nje ngikhundlubutela. Sengisesimeni sekudzinga wheelchair nje kanti bengihamba ngema-crutches nawo la ngasiwo la khona. Isimo siyangibhedzela nje uhulumende Nkosi yami wakangwane.
encenyanga ngezama nabakisi ngizama ukushosha ngetibuni ngilimalime nje naye ingase kuze kuthi nami incenye ngizame ukuthola kuphila impilo ingapheleli nje ngoba sengikanje impilo nabakisi ngoba kuthi njengoba ubona indlu lena isiyo esilesesimeni lesimadima lana nalithi liyahosha la kuphakama lamathayela lana nje ubona ngale ngaphandle ingasukuma noma nini impeleni nje simo lese shelter vele ngiyasingiseswele sengaba ngilengase into khona ukuthi ngive ngiphilisa nelithanga Etindzabeni temsakato eChannel eMaswati lubekako ngubandile Dlamini eMliba eJabulane. Umnyango wecondzisa timilo unxusa sive ukuthi singaphaphuleki ngekuthi sibona laba labagcinwe ngumnyango wecondzisa timilo bayingcenye yemkhosi wencwala. Leyo umnyango uthi akusiwe kwekucala kwenteka lokhu vele yindvo levamile kwenteka. Kulandzela imibiko legcwele etinkundleni tekuchumana ikakhulu takuleli kutekwa indzaba yokuthi incenye yalabanye labagcinwe khona e-correctional services babonakale bayingcenye yemkhosi lomkhulu lochubekako umkhosi wencwala. Umuntu akathathele lithuba avete ukuthi cha kuluqiniso lokuthi kukhona labagciniwe khona ngekhathi correctional services labachubekako vele babe ingcenye yawo lomkhosi njengoba sathi ukuthi i-correctional services ibhekane nawo umsebenzi lomkhulu wekucula yaphindze ilungise ngetimilo tabo labagcinwe ngekhathi. Umuntu angaveta ke nakuye umbukelo kwekuthi kuwo wonke lo yawuthi mhlambe yagwetshwe i-department inayo vele le responsibility yokuthi imu asharishe kuma rehabilitation programs. Lokhu ke sikwenda vele ikakhulu nje akasafika aqala nje sivele siqale ke sim-assesse simbukete netidzingo takhe ukuthi ngabe ngimaphi ama programs la ngamlungela ukuze akhona ukuthi naye asitakale. Umuntu angaveta nje ukuthi i-correctional services bonke labagciniwe vele ibatreata ngekufanana. Lokusho ukuthi nato tinhlelo ngalokunjalo lesiniketa bona labagciniwe wonke unalo ilungelo ukuthi angatingenela abe ingcenye yawo lama rehabilitation programs. Umuntu angaphinze akhumbute noma ke mhlambe akhumbutele kuso sive ukuthi lolu hlelo lolu akusiko kwekucala mhlambe eminyakeni lendlulile nje sibe nabo labanye labagciniwe ikakhulu esikolweni sase Vulamasango labaye bayengenele lemikhosi babe ingcenye nakuphuma nje lusekwane nabo bayoba ingcenye ukuthi bahambe bayogecela lusekwane. Siphinze sibe nawo umkhosi wemhlanga labanye lokutholakala kwekuthi base sekuso lesigaba sekuba imbali kodwa bangekhathi nabo siyabaniketa lelithuba lokuthi babe ingcenye yawo umkhosi lomkhulu wemhlanga. Kulama rehabilitation nge programs manengi umbukelo utawati ukuthi kuya ngalo ukuthi mhlambe umuntu yena ubonakala ukuthi ngikuphi la kayekusela ngakhona noma ngikuphi lapho afuna ukuthi mhlambe angathola kusitakala khona. Nathi si department sende i-assessment yethu sibuke ukuthi njengoba bani wakazibani atiphatha kahle kusho ukuthi angakhona kungenela lolu hlelo lolu. Sibe nabo nalabafana nabo boys igama nabo beba netigwebo leti inkulu leti madima nabo mabhoni ngumane balisebenzisile lithuba leli le rehabilitation. Sibasebenzisile baphuma bahamba baye emimangweni baphume bahambe baye etikolweni baye nakhona emisakatweni bayofundzisa sona sive ngeti ndzaba letahlukahlukene. Bikesh Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bikesh has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR, corrugated iron and nails. Visit Bikesh today and get the strongest building material such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At Bikesh, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks.
We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Buy cash, buy quality, buy it less. Baphathi netisebenti tembutfo weticishamlilo eSwatini batsandza kufisela esive sonke semaswati khisimusi lomuhle nalophephile netilokotfo letinhle temnyaka lomusha. Ticimamlilo tiyasexwayisa sive kutsi sikugweme konke lokubonakala kungatsatsa impilo yaso sive iphindze ilimate nempahla yaso. Uma sekwenteka sive sititfola kuleso simo siyexwayiswa kutsi sishayele ticimamlilo enombolweni yamahala lengu-933 silwa nemililo lengalawuleki siphephisa impilo kanye nekuvikeleka kwempahla netakhiwo. DBO Dagangwane informs its business associates, stakeholders, and the general public that its Lozita offices shall close for the festive period from Friday 19th of December 2025 at 1600 hours and reopen on Tuesday, the 6th of January 2026 at 8 a.m. During this period, our offices and kitchen at Lutitini Royal Residence shall remain open. The main committee, management and staff wish the nation a Merry Christmas and a prosperous New Year. Bayethe benwaphakathi. The Eswatini Medical Christian University invites applications for admission to the Bachelor Degree in Medicine, Bachelor in Surgery, MBBS degree program. The MBBS program is fully accredited by the Eswatini Higher Education Council and enrolled its first cohort of students in August 2024. The Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree is of a 6-year duration. A total of 6 credits are required for the Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree program. What you will need for the application process is the application form, recommendation letter, graduation certificate of final school, academic achievement document of final school. The deadline for application is on the 27th of February 2026. Applicants of primary selection through document screening will be subject to interview and examination. Finally selected applicants will be announced through the website and notified by email. Eswatini Medical Christian University. Excellence through education. Sikwemukele ngwanele muhle simukele kakhulu losanza vula umsakazo wechannel eMaswati sibongela solo ahleli kanye nathi asichubeke netindzaba emavotsa lasiphohlongo asencabaneni athi athengiswa ukuthi abulawe ngetinkhomo letisiphohlongo lamavotsa athi lo muntu labathengiswa kuye wathi kwafika indvuna yathi noma ke yaletha emagama abo kuthi babulawe njengoba badhlupho. Kunemavotsa lasiphohlongo lathi imiphefumulo yawo bese ithengiswe ngenkhomo umuntu wamunye kuwona lo mnyaka wa 2025 ngikusho kwayinye yalamavotsa lesikhulumisene nayo itsite lona muntu lotibita ngadokotela Thite lebe bathengiswe kuye wathi kweda indvuna yasencabaneni kuye yathi ifuna lamadvodza afile ngekuthi akhuluma futhi yaphikisa kakhulu kuletindvo temmango. Uthi indzaba bona sebayithola ngekuthi kuye munye umuntu lo wathi yena lapha afike akhanze kubhalwe emagama abo waseso uyamtshela. Uthi loyo muntu wamtshela nalo dokotela ukuthi kukhona umuntu lamatiko kulaba lababhalwe lapha. Dokotela wathi amtshele afike kuye ngoba vele ukulist yalabata ukhahlela libhakede kungasikudzala. Hawu nembala babe lesikhulumisene naye uthi baya wafike walikhanza li-exercise libhalwe emagama abo bosiphohlongo. Uthi lolo tibita ngadokotela wathi abalethe lokuthide atobasinzisa ngoba bavana nesihlobo sakhe. Basengisa emntwini asathi noma uyinyanga noma uyini kalobamba ngaJuly lesikubonile sole kude lokwenteka siyeva kusicala litawuya enkantolo sisemele bashushise umuntu wakuvuma konke
washo vele ukuthi sithengisiwe ukhishwe inkomo letimbili kusele letisithupha lo baba wakamkhabela bathi wasemdumezulu kodwa uhlala kalobaba. Sisebukeke tinkantolo ukuthi kwente kanjani ngoba lesikufela-ko-ke enqabaneni ngunango omhlabathi netindzaba talomango nekungasitakali kwebantu kwakhona. Sikhalo lesikhulu-ke enqabaneni sifela ini kukhuluma kwekuthi intfo noma ngani yayibona ukuthi yimbi njengakananye umhlaba lombi wako na ukhulumile lesivisi sitakala ngani ngalo mhlaba timali tishona kuphi ziyevama lori basi bo-350. Uthi dokotela waveta ukuthi bekusesekhokhwe tinkomo letimbili kushoda letisithupha tekuthi ente lo msebenzi. Lamavota akhokhe i-recording lathi isemkhatsini walona lo wabatshela ukuthi bathengisiwe lapha naye dokotela libe bathengiswe kuye. Sikhulumisene nendvuna yaseNcabaneni leshito ukuthi lenzaba iyayati ifikile tindlebeni tayo kodwa isesekulabadzala. Ivetile nekuthi noko ingede yaphemvula lokungakanani kodwa bamcalela laluhlatahlaba kulena. Lamavota lathi athengiswa avetile ukuthi indzaba ayimikisa embutfweni wembube ngoba nadokotela bese kabasongela ukuthi uma bangayikhokhi lendvu labavumelene ngayo batawubona. Bathi nale maphoyiseni wafike wavuma ukuthi vele kufike bani wakabani wathengisa bobani nabani nabani. Umsakato usatachubeka nekuyilandzelela lendzaba kuva ukuthi iyawuphetha ngekuthini. Etindzabeni kubika intatheli yalomsakato eNcabaneni. Lona lidlalwe nelase-Angola. Asibuke temidlalo ngwane lumuhle likhethelo lesive laseNingizimu Afrika iBafana Bafana ikhale phasi ngeligoli lelodwa eCanzeni nayidlala ne-Egypt emidlalweni wayo wesibili we-Africa Cup of Nations. Likhethelo laseZimbabwe lona lidlale ngekulinganisa kanye ne-Angola. Live laseZimbabwe libuyise lithemba kibo balandzeli emva yokuthi likhona kubambana etulu nelive lase-Angola ngeligoli linye ngalana-ke nangale. Kanti-ke leli goli laseZimbabwe lishayo-ke nguyo-ke umgadli lomkhulu okwatakhela ligama ecenjini layo-ke i-Kaizer Chiefs Knowledge Msona logadle esigameni sesibili salomdlalo kulandzela ukuthi live lase-Angola kube ngilo leligadla kucala ngemizuzu lengamashumi-23 ucalile umdlalo. Kanti-ke linyendi bese likade liphonse lithawula ngelive laseZimbabwe. Kanti-ke alikabuti Knowledge Msona lofike washintsha umdlalo abambisene-ke naye-ke umdlali Divine Lunga. Kanti-ke leli cembu laseZimbabwe kusamele liyobhekana nelive laseNingizimu Afrika lokulicembu lelivutha bhe kulesicheme seya-Group B kulendlebe ye-Africa Cup of Nations. Emdlalweni wesibili kuthulane emave lavutha bhe kulesicheme sayo-ke Group B lokuyiNingizimu Afrika kanye nelive leMagibhide. Kanti-ke likhale phansi live leNingizimu Afrika ngeligoli linye eCanzeni. Kuthe-ke kusele imizuzu nje ukuthi umdlalo uye ekhefini iNingizimu Afrika yenta liphutha emuva kwakheka ipenalty wabese umgadli Momo Salah washaya ingcwenga yendlu kuba ligoli linye ecenjini leMagibhide. Kungumanje live leMagibhide lihleli esicongweni salesicheme sa-Group B. Naselangeni langemgcibelo imidlalo-ke ye-Africa Cup of Nations ingileyo-ke lechubekako. Kanti-ke kutotholana etulu live laseSenegal nalelo lase-DRC Congo. Kanti-ke live laseBenin litawutholana etulu nelive laseBotswana. Lomunye umdlalo kutoba ngumdlalo emkhathini welive lase-Uganda nalelo lase-Tanzania. Kanti-ke nakushaya insimbi yesiphohlongo nzambama
kutotfolana etulu live laseNigeria nalelo laseTunisia etindzabeni tenshele Maswati kubika Qulani Ndwandwe nzombiko netitfombe siutsetseka Sokhala Duma. Licembu le-Socceroos seliboshambeni benzebe ye-Ngwetseni Ngwavuma lengaphansi kwetimpisini Zonal League lokulandzela ukuthi ligucise licembu le-Star Wanderers kuma-penalties. Licembu le-Socceroos seliboshambeni bengwetseni Ngwavuma tournament lesekelwa ngetimali nguDivat Blakati ngaphasi kwenzebe yetimpisini Zonal League. Kanzi-ke licembu le-Socceroos libacabule kabuhlungu licembu le-Star Wanderers emva yokube umdlalo uye phethelweni kungu-2-2. Kanzi-ke umdlalo uqhubekele kuma-penalties lapho khona licembu le-Socceroos livalele amagoli lamathathu ikhathi enethini kwathi lona le-Star Wanderers lavalela mabili enethini. Divat Blakati uthi uyathokoza ngendlela imidlalo ehambe ngayo futhi-ke unethemba ukuthi balawuchubeka babe nemandla yokusekela le midlalo. Ukuthi ibhola ngilwela ibhola ithuthuke ngoba ngibe ngumphathi omkhulu webhola isikhathi eside ngiqhubekile emabholeni ibhola ngiyayatha ema-challenges ebhola and nebubi bebhola nebubi bebhola ulandzela indlela yokuthi inkosi Mswati lekuyona inkosi yemakhosi yala eSwatini yayibusisa ibhola ukuthi iqhubeke ngoba emakhosi onke ngona lela esingona sithatha kuyo babe wami ngemelo ngelusile umsuthu ngoba emvembi la ngiphume khona so usupporta ibhola ke kuyimvo leligcabo noma kuyimvo lenhlekile ibhola mangisupporta ngisupportela ukuthi ngithuthukisa umango wakithi ngithuthukise lebafana abasakhula ngikhombise nalabanye ukuthi kufuna babe nethando ebholeni. Yes manje ebholeni kunalokho ngaboni ngalisoyile kodwa kusho ukuthi ngabe siyayiyekela ibhola ngokuthi kunalokho kunika. Lihhovisi lidlalisa ibhola esifundeni saho libonga-ke amandla lafaka nguye Vilakati lasho ukuthi linelethemba ukuthi amacembu atayiphatha kahle lenzebe ukuthi yachubeke ahlale yakhona kiyo le midlalo. Kanzi-ke Vilakati wethembisile ukuthi naseminyakeni lotako utawuchubeka abe khona njengoba lena sekuyindzebe-ke yesihlanu kulandzela kusukela cala kona-ke kusekela imidlalo yebhola khona-ke esifundeni saho. Inkimba lamavuso endzabeni temsakato ye-Channel yeMaswati nginaDunamis Matimba engonini. Stisha sibeka lapho namuhla ngwanelo muhle singakade phethe ngalokuphelele sitaphinze sibuke tihloko taleti lebedihamba yembili. Indlovu yemhlaba loMangcebeza akhweshe holeti indimbane temabutho esigodlweni elithithini emkhosini weNcwala lencane. Indvodza leneminyaka lenge-20 igwazi yabulala lenye leneminyaka lenge-33. Emafutsa lasiphohlongo asencabaneni athi athengiswa ukuthi abulawe ngetinkomo letisiphohlongo. Tiyagucangwa nelomuhle kubukela lapho ngilokuhle etinhlelweni letitawulandzela usale kahle.